ko e polo kalama o e houani, ko e polo kalama o e pongpongini, ko e polo kalama ia a e potunga au e takimamata mo e wholau ewe ewa. I he waa ko ia o e tala tuku whakaholo mo e ulunganga whakafonua. Ai au malumalu ai ai koloa mahuinga a Tonga ko e misiume. Misiume whakafonua a Tonga. Ai o kumakatuunga ai polo kalama mo i o wau o ku whakahoko atu i he houa koe ni. Ko e kau whakataha atu a Tonga i he ngahi whanua whakamamani lahi i hono whakailonga iai o e aho whakavaha pureanga ko ia o e ngahi misiume. Ko si mau mari e pe whanofo ko e toe peke tau kamata. Pamugi whakaongongo mai e ose lea talitari e whangwhangu. Ai atua i o tau lotola Tonga. Tongatapu ki he whakawhalangilangi o mea. He kātoanga o e ahon. Ko e Minista e potunga o e ki muri pe mo e whlau wewa. Ona Paul whekita o toi kamanu. Whadapu whoki ke he kau whawhonga, ngā he pureanga muri o tau kau he houa koni. Whakatapat whoki ki Salote. Whadapu ke CEO e potunga o e takmamata. Mo kau whawhe hono kotoa, pia ke tiki motolo kotoa, o kumo mea i he malu o e holo whamanatu o kuin Salote he houa tau iai. Kore pe mua ke maa whangamari e koni ke whakakakato atu pēa ngai whatongia, mo tataki atu a e tau polokalama ko ia o e ahoni. Guest of Honor, Honourable Minister of Internal Affairs and Tourism, Mrs. Fekita Utoikaman, members of Diplomatic Corps, members of the clergy, CEO of Ministry of Tourism, distinguished guests, ladies and gentlemen. Please allow me to lead today's program in commemoration of International Museum Day. Without further ado, I would like to invite Reverend Latu to please begin our program with a prayer. Whakawheti atu ai pe ai whaiwhikau, pure wāhenga kolomotu a, whaiwhikau Latai Muria Tiola, siasu e siliana, kene whakamore kai kamata mua e tau polokalama e houa koeni, a ki ha tau lotu. Maro opito. Ke tau lot, o tua maf, koe tui koe o taimi mo i tāniti, o mau punou atu ki hea whiona, o mau tāpa fua o hua whaiki, i o sātai si hova, ela e loha ai a whiona. Koe ane awhi o mo uini, hape mo more ngai tau tangata, e mau toronga koe taimisi, hange e tofu halau a kau e mau ngangana. Ko hai e lau, o ofa he tangata, whalaka i pea ki mua. Hau hakuonga, lahi ai mama, ai poto mo i koloa, ai ufonua. Maroho omi, ha fonua lelei, hange ko Tonga. Maungofua e mea kotoa, ke mawinu pe mo kai. Ko i kere mahu e pe ka hala ia, ko hai e lau ho mau koloa, ke laku me tahina. Tua mau whakawhitai mo tu koloria, i mau whamana tua ai aho, whakapaha pureanga, o i whare koloa, tauianga tu whakaholo, o i ngai koloa, mei he kōhirina, o hange ko ia, o mau whamoni ki ai a honi, whamaman lahi, the International Day of Missions. Kono kawe ngā e tua,
ko iwi mo mawhai o ngahi misiu me pia mau whakamaro mo whawhita i e whainga marie o i pongpongini me ai heni ai minister o e potungau ki muri ko takmamata ke whaka koloa ai katoa ngani ona polo whekita mo e loa uto i kamanu kama ai kau whakalang ko tobe rua mau whakawhitai atu e whainga marieni o mea ki mau tolu ke malu e whareni ke mau mamata ai ke ngai koloa ko tata naki mai e talai ai mahu inga ho mau tuku whalo mo mau historia o tauhia i ai ngahi ilo mai ngai tau kei me kohirina ko hui pe koe whanonga o mau whai ke ka u mau whamalo atu ko hui koe ngahi ma whai pa moe poto moe ilo mea nā ke whaki ka te nau tolu i ngai teknolosia o kohirina mau mamata kai a honi tau mau manatu ki he ngāu e nā nau whai pai tāpe ki na mai e kātua ngani pai tāpe ki na mai ho mau whanua ai pureanga kau mā ai ngai whatongia ko tōpia u whakahoko i ho mau whanuani ke kei hāpe ai lang o e a Fiona i mau whaka katoa atu e otua e katoa ngani ke whakahai ai mau fia ke puke a fufura ai ngai tala noa maari e o kohirina ma wako ai ke teu iai ki mau tolu ka maa ai kuonga mo hako tupu ai whanua ko hiko e mau whanonga ki he ka hauna e ke tau kawa mo koe pa ke taksi e mau whanonga mo e katoa ngani mau kore ko toa ngai maluhini a klaisi ko alo ko mau whamo ui amen. Ko le peheni ke u whamaro ki he tangatai whaitikau i hano tataki e polokalama whamawhana o e hou au tau iai. Kei ki te whakaloloa ko le ke whakawhei bea e tangatai ki tale ki tapure, potungai tang mamata, sione fina mola mafi ki ne whamore more o whakahoko e tau lea talitari o e hou koen. Malo. O kore ke tau whawhitai mo tau whakatapu ke a whia tonu taha i o tua, he maalari a honi. Ko tamai, alo, mo e lau maari e maori oni, ko e toluni o nau tahape. Whatolo atu ke honga apa, kai hoa le latu ha whakatapu ki lo tatau, whakatapu ke tama ko tupo wono, ko e hau toka e whanua, ka ko e tui e otu Tonga. Whakatapot fo ke tahine kuinu e taloni, tahine kona nasipau utuko aho, ka o maa e whare o tupou, moha mo he ofo. Whakatapu ke pinis kalauni, o Tonga, tamako tupou toa ulka alala, neongo o glolo Tonga, maa i moa, siu i tua Tonga. Ka beha whakatapu ke whatwehe o la paha, ka o maa e ho eke whanua. Whatapat ke ik paremia, ona pol hoa ka mei liku, moi ho ik nista o e kabineti. Whatap ke ik sea, moi ho ik me mipa, o e wharearea o Tonga. Ka watu ane whakatap mapahe, ki whakawhalang o e aho, ko e ik nista eni o e potnau e tak mamata o whalau e wewa Tonga. Pea mo e ik nista ki muri, ona pol whikita mo e loa o to utai kamanu. Whatapatu he tangati whaiwhekau, a diola, guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen. At this juncture, it is with great pleasure to welcome diplomatic corps and foreign mission to the kingdom who are present here with us today to mark this special day. With the objective of the International Museum Day,
is to raise awareness about the fact that museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures, and development of mutual understanding and cooperation and peace among people. The International Museum Day, with this year's theme, The Power of Museum. Your Excellency, Mr. Shaolin, the Ambassador of the People's Republic of China, Your Excellency, Unanga Gensaku, the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of Japan, Your Excellency, Ms. Rachel Moore, the Australian High Commissioner, Your Excellency, the Deputy High Commissioner to Tonga, British High Commissioner to Tonga, is joining us today, and members of the Diplomatic Corps, welcome Your Excellencies to this special and important day, and also to acknowledge your continuous support to our national efforts to preserve and safeguard Tonga's tradition and cultural heritage. It is our history, it is our culture and heritage that connected us with our ancestors, our past, our way of life, that has shaped our life and what and who we are today. It is our culture that we wanted to share with the rest of the world. Welcome, Your Excellencies. Tapu ke take ngai pot ngai puranga, tape ke ka ngai whapuranga hono kotoa, ko tapat ke me mipa ngai poate, puranga ka umai private sector. Ko tapat ke moto kotoa pe whataki mai, ai mai mo ai ni ngai taulahi. O ka umai ki ai, o ka umai hea hon. Ka mai ka uwhiwhine, ko Joey Chan, to winter, tuna fia la kepa. Pea pehe foki, kia le sieri tupo mo no tolu e kau whewhine mo mea hen, mo e kau tangata. O mo tau kei he mai moani. E whakahoko e ngafa whatongia, ni he tugui motu, otu motu, pea mo tonga eiki foki. Pea ka he sola mo i ulaga mo mea mai he ngalu ea, ka o mai ngalu ope. Kia lea ata, ki whawhonga i atu ai lea tari pongpongi ni. Ko hai hatonga e tai whiewhia mo hakahaka he langko tau. He ukei viringi ai whuka i pangai. Ka kei tāka puna ai lupe i loto palasi. Io, o kei lingoling, kei toka lingolingo ai merino i he whonuani. He koe tuku ki langi e he uraki whaa. Soke, e mooni a lea tangata i he tahi kāleri. O kei i waka pē, o kei i waka pē ai eiki. Tonga, ho tamonu ue. O kei waka pē eiki, ko tau maluanga, mo tau huwhangaanga. O ngepe koe lotu lelei, le kapata aki e tau kātoanga, e tangata ikwhai whekau a tiola, ko e ahoni, ko e ahawha koloa ki māmani, mo tongani, ke whakailonga i ai aho whakamāmani lahi, o e tokanga kina mo whakailonga i, ai mahu inga o i mesi me i he whonua. Ha ngahi wheitu, ha whare, o whakamalumalu ki ai mo whakatolonga, ai ngahi koloa tuk whakaholo mo whakahistoria ai whonua. O kou whiewhia ke taitali rei e wheitu na whakawhalanglangi, o mea mai ke whailonga i ai aho, ko e ni. Pea neongo e taulua ngahi whatongia, kau ke mea heni, ke whakaloa ai tahai ahoni. Pea ki he kau whakawhi hono kotoa, whakamaloho mo lawa mai, i whakailonga e kātoa ngau e ahu mahu ingani, ko e tala tuk whakaholo aho tau whonuani. Pea neongo e whakataputapui, o ki kai ai ke lawa ke tau, whakatahataha kotoa ai me nau tole kai ngā tonga, e to ton ke nau i heni he, pongpongini. Ka koe ngahi poloklama koe niu whakahoko atu he ngalu ea, koe ngalu o pē ki o tau kai ngā tonga, he tapakoto pē o tongani, ta pē whoki tu o pore anga, ke nau mea mai, ki he kaweinga o whakailonga e hea honi.
Koe ka wenga o e tau ni i loa ia he rea whakapitania the power of museum. Pea ki heivi la, pe ko iwi malawa o e mesiume. Koe ngawe eni o ko whakawhehoko taki, a ono aho mo taimi, a e kua hiri mo i ono pōni, a ha tau tupu anga mo ki taua he ahoni, i he lolotongani, pia ki e ka una. E ki whawhalanglangi, koe pui pui tu a e ngau e whakakeake mo me siume. O mōni e lea e punake, na e hange pe ka ikai, ka i he ahoni, ko tau to whanga ai, pia ko tau hiwa halelui mo hui waho sana, pia pehe whoke tau whakawhitai, ko tau loto, he tau iau ki ha aho peheni. Ko e toki ua aki eni hono whakamanatua o e aho whakamanilahi ko eni o misiume. Ko e talu hono whakaawa e misiume whakawhonua Tonga i he aho tolu noa o katopa wawhi wanua. Ai au tuu whakataimi i holo kuin Salote, ka e toki whoki ki he sentafa whanua i whongoloa, i tofoa. O hoko e ngā weni ke malawa ke whikau aki, whakatahai a kau ngā ue pon ngā tak mamatapa pe ke kai Tonga, o ngau tau kei mo nima mea i he ngā ue koloa tu whakaholo. Ke lawa ke tauhi he mesi me whakawhonua a Tonga, koe mesi me ia a Tonga, ke mohono kakai. Pe pehe fo ke kakai Tonga mo e whanau tau tupu, pe pehe fo ke kau ahi me tu apureanga. Koe ngahi koloa koe nina whaihono mamatai he ahoni, pe tātānaki pe ngahi whakatatau ke hewi whakapanga o mau ke whai ake ai ngā weni. O whai ai amanaki lerei ke kahau ke awa a kau a whanua ka whahano wakai e ngahi misio me tua pureanga. Ka pehe ne whikau aku me ngahi koa ngā ue tua pureanga ke pou ki he ngā ue lau whakalalako ini. Ke wikeni o whai ai whingau aki pe ngahi ako anga e nau mea mai o mātā e ngahi koloa koe ni whai kia e tātānaki e misio me whawhanua a Tonga. Tala monua atu, mo whatawanga pe ke tau kei, ke takni mai pe hono tauhi e tau ngahi koloa, mo tau ngahi tala, tuku whakaholo, o kai he taimini pe, ka he kahau whoki. Lewa e malanga, ka e whakahoha, kau tatau atu. Ko e tau aidemi hono hoko, ko e tau wifi whangwhang. Whangwhang is one of the Tongan traditional musical instrument, blown as a lullaby for the Tuitonga. And today we have here that young guy, but very enthusiastic whangwhang blower, have been practicing this the last 2 years, and today this is his first public performance. Mr. Tevita Latu. Please welcome.
Paula Vito Tevita. Ko le peke tau hoko atua i pē ki he keynote speech o e hoa koe ni guest of honor ona Paul Fikita Utoi Kamanu ko Minister ki Muri, Foreign Affairs and Tourism Tonga. Paula Vito. Tapu mo e awhio ai o tua mafi, ko vunimalu i he universin, mo e alo hono to matau, ka ko tau kapo ki i tāniti, pe kono lau maari ma ononi o awhio i o tau loto lotonga. Tapu mo e na awhio ki tupo wono, hau o e o tutonga, mo kuinda nas pau. Tapu mo e pilinis kalauni, tupo toa ulkalala, mo e whare o haa mo e Tape mo e Princess Paula, Princess Salote mafile o pile vutuita mo ha maaf. Tapu pe mo plinisiata mo ho eki no pele o ene afio. Tapu mo eksea o farearea Lord Whakafanua pe mo me mipa kakato o farearea o Tonga. Tapu mo ek pale mia o no po huakawa me liku pe mo ho eki o kapneti. Tapu mo haa taki lotu. Tapu pia mo ngahi whakapofonga o ngahi pureanga muli. Tapu pia mo sola mo vulangi. Whakatapu makehe ke tonga no kotoa pek mo mea mai he le tio pia mo ata mo rea. Ke ata ke whai ha whakapoha ke whakamahu ingai ai aho whakamamanilahi o misiume o whakamanatua i aho tawalu o me i he tau kotoa pek. O tau lau tā puaki, i he tau la mahau ai o tua mafi, o ne o mai ai ke tau au sia ai aho mau ingani, ne o ngoi whainga taa o i aho, ka ne ke i waka pe. Pea o tau ke i hao pe, ke whakahoko ai whatongia o whakaloa a ki tau tolu. I he tahiwa fitwitu na e tokanga i kina e ko silio whakamamanilahi o misiume, ke whai hano whaka ilonga i whakamamanilahi o i mahu inga o i misiume. Pea ke tokanga i kina a hono whatongia, ke to hiki a hono ilo e he kakai o i whanua, pe mo ngahi whakalaka he society, pea moeanga o i nofo. Ko i tau mua o e aha whakamamanilahi o i misiume, ke he wanoa uowa o whakalea ia, ko iwi malava o i misiume. Ko i misiume whawhanua a Tonga, na i toi whakaawa ia i aho tōnoa o katopa wanoa. Pea o tātānaki ki ai ngahi koloa tuku whakaholo ai whanua, pea lava ke le kooti ki ai, ahono ngahi whakamatala, ke lava ke hoko, ko e mauanga ke ako me ai ai hako tupu e whanua, he ahoni. Pea pehe ki he kahau. Ko ngahi whakamatala ko ia nei mauia me he kakai, me hono ono aho, pea mohonau kuohiri, he kapau nei i kai ha kuohiri e i kai ke iai halolo tonga mo kahau. O ki ai a iwi lahi
ke malawa e he misiume ke ne riliu au tau atakai o tau nofo ai. O hanga e he misiume o whaha i mai pe ako i ki tau tolu ai ngahi mea me he kohili pe mono ono aho. Pe ne hanga o mai ai ngahi whakaukau fo o kiha mea o toi lelei ange ki kahau. O malawa e he misiume o mai e ngahi liliu o kau ke lelei whakalukufua i he anga o e nofo ai kolo pe motu i he ngahi atai mea ko e tolu. Uraki, ko iwi lahi ke ne malawa ke hoko atu. Ko misiume, ko hoa ngā ue ia o whakalakalaka tu uloa ai pureanga whakatataha o ne hoko ke whakawhetu taki anga ia oi kakai e ngai kolo ki ngai tau mua ngā ue ke pea tokoni ki ngai whakalaka whakaekonomika pea pehe ki hono tūwhaki o ngahi maunga tala o ngahi whakawheatungia he atakai. Ua, ko iwi lahi ki hono whaka fuo hono ngāwe aki o ngahi mea ngāwe whakateknolosia. O ki kai ke toi vei ua ai mau inga hono ngāwe aki o ngahi nau whakateknolosia ke ne whakalaka aki ai ngahi ngāwe i he misiume pea oku malawa ke lava o mamata ki ai kakai o toe tokolahi ange mea whahinga wheitu upe. Tolu, ko iwi anga i hono langa hake ai ilo ai kakai o whakafou he hako. Ko hono tātānake o ngai koloa o tauhi he misiume pea mo ngahi polokalama ke whakahoko o ne malawa ke lalanga ai anga o nofo he ngahi tukui kolo pe wheitu upe o whonua. Pea ok mahu inga ke mao ai ngahi whainga maari e ko ini ke ne whakafua anga ai nofo a ha whalukunga kakai i ha whahinga society pe. O ki kai ke toi vei ua ko iwi lahi o mao he pot ngā ue tak mamata mo whalau ewe ke hoko atu hono whakahoko o i ngā weni pe i he tuunga ko ia o whotu ai tau mua ke ka au ke poupou i he whounga ko toa pe e lava ke ulo atu ai fofonga i maama ko e ni ki otu Tonga. O malawa ke whai ai whetaki nima pea moe kakai o whonua me he taulanga ko i whe taulanga pasfulangi lolo halai walu whanga i he si ke taulanga nā whanua ke tu uloa ai ngahi whakalakalaka e misiume whawhonua a Tonga. Ko iwi lahi o kumao ke whakahoko ai ngā weni o kuhili o pe he ko tau ki he langi lau he ku tae mu ai hono whai poupou me whare o haa moe ofo ho eiki o whonua pe na kuo ngutu tamlea ka koe ki i oko o whai o whate whito ia me e whinanga ai whine o Tonga pe pehe ke tuki u ka mea ai kau tangata ku whakoloa aki he eiki ai nima mea mo tufunga u mea he o Tongan. O kou tala monu atu pea moe ofa lahi atu ki he kakai o whonua o mo poupou mai ki he tauhi e tau ngahi kolo atu whakaholo i he miusiu me whakawhonua a Tonga ke ako me iai ai tau tupu e whonua he ko eni mo he kahau whoki. Your Excellencies, all protocols observed, it is an honor for me to just take a little bit more time to convey this message in English so that our full audience over the radio, television, internet can share with us the significance of the International Museum Day 2022 globally and for the Kingdom of Tonga. International Museum Day is held annually since 1977, coordinated and organized by the International Council of Museums. The day represents a unique moment for the international museum community and highlights a specific theme which changes every year, reflecting a relevant theme or issue facing museums internationally. The objective of the International Museum Day is to raise awareness about the fact
that museums are an important means of cultural exchange, enrichment and cultures, and development of mutual understanding, cooperation and peace amongst people. The International Museum Day was celebrated for the first time 40 years ago, and all around the world, more and more museums participate in International Museum Day each year. Last year, more than 37,000 museums participated in the event in about 158 countries and territories. The Tonga National Museum reopened on the 30th of October 2020 and maintained by the Cultural Division of the Ministry of Tourism, amasses the items of significance to the Tongan culture and heritage, documenting the same so that our youth and future generations inherit knowledge of the elders passed down in physical form, establishing a reference point for how Tonga has evolved as a society and how this may contribute to shaping the future. Museums have the power to transform the world around us, and in comparable places of discovery, they teach us about how our past and open our minds to new ideas, two essential steps in building a better future. The theme for 2022 is the power of museums, and throughout the world, the focus is on exploring the potential of museums to bring about positive change in our communities through three lenses. Firstly, the power of achieving sustainability. Museums are strategic partners in the implementation of the Sustainable Development Goals of the United Nations, which is integrated into our own Tonga Strategic Development Framework too. As key actors in our local communities, museums contribute to a wide variety of goals, which include fostering short-circuit and social economy and disseminating scientific information on environmental challenges. Secondly, the power of innovating of digitalization and accessibility. Museums have become innovative playgrounds where new technologies can be developed and applied to everyday life. Digital innovations can make museums more accessible and engaging, helping audiences understand complex and enhanced concepts. Thirdly, the power of community building through education. Through its collections and programs, museums thread a social fabric that is essential in the community building. By upholding democratic values and providing lifelong learning opportunities to all, they contribute to shaping an informed and engaged civil society. The Ministry of Tourism looks forward to empowering the Cultural Division with the resources required to continue to carry out the significant and critical work of maintaining the National Museum and sustaining the lamp of knowledge throughout the Kingdom. This will be achieved through collaboration amongst the people of Tonga from every island region. I take this opportunity to thank you all who have chosen to contribute to the ongoing development of the Tonga National Museum as their support to our youth and future generations to understand the legacy and the heritage that has been passed on to them. May God's grace continue to shine upon the people of Tonga. Lewe lewa e whakahoha kau tatawat malo api. Ko malo atu ki he minista i whakahoko ai lea marie o e hoa koeni. I think we have completed the first part of our program for today, and we'll move on to the second part, which will be a guided tour of our small museum. And I would like to invite the guest of honor, diplomatic corps and guests to enjoy. And I would invite Mrs. Melika to please lead Melika? Okay.
Ko ia kore atu ki he whawhalangilangi, pe ki he kau whawhonga ngahi pureanga muri, pea mautolu kau whakawhe a hakoeni, ke mo whamoremore me at, ki he e tau misi ume i o runga, malo opito. No Tonga ko ia. Ko e tuu ia e polokalama he taimini. O ku pe atu e whawhalanglangi ia. Pe whoki ke kau whakawhe. Ke nau aahi ke misi ume. E lolotonga ia o ku taritari pe hene e toenga. E tau toki kau whakataha tuai. I he whakakato e polokalama ko ia. O e houani. E kone lava pe ko ia e hoko atu koene polokalama e konga hono wai aahi. E toki whahoko rewa e ki whawa mapai ko e tau olunga. E whahoko e tau olunga ko ia e taha peo e kau whaifatongia. O e waa koe ni potungau e takmamata ko whane whakaosi. Pea e langi tua pe kiai ai kau tāmea ko ia ai masani. Tau kau tāmea ko e masani. Ai ko kau ngau e pe ia ai potungau e takmamata. Ke nau whahoko ai hui whame ite ko ia I he mai moa ai tahine ko kun Salote tu Pautolu ko e katinia ko e langia e whai ake taulunga I he whawahama pa ko ia polokalama pia toki whai rewa e whakamalo he tarekita ko ia waa ko ni o e talatuk whaholomba ulunga whafonua e pulupaki moa laika pia tok whaosi rewa e he pai whekau latai muri atiola I he howani hange pe ko ia ku papau mo ki mea mai he tau pesi Facebook a he taimini kono ku tau unu tau ke misi ume ku nau mea atu ki he matapa ko e kage ko ia kone tu ia he taimini I he hoka tu ko ia polokalama ko kau whakawhe whalanglangenu nau whakamooni pe he tohi o ki he matapa pe ko e tohi ko ia mahino ko e tohi whakawhe ia tohi ia o e kau kes ko e whakawhe ko nau huki loto ko lava e whakawhalanglangi e minista whekitau toi kaman hoka tu e tala whekaulahi Australia Rachel Moore o si ia pa ko ni ku hoko mai ai ambassador ko Asiapani mune naka kensaku pe hoko mai ai ukai foki pe mo kao Shaolingi bei China ka koe ngahi koloa ni ka pau ku fatau kei pe foki he me a ko ia ahi milika po mana ku ne tokanga I mai ta fa ki ko ni o e hono ao mai o ngahi koloa pea moe ngahi mea ngā ue koe ni ke whai aki hono whakari ari ko ia o misi ume mo mea mai pe he koe polokala mai a houani koe whakari ari koe ni o ku lotonga whai hono whakatau ke he taimini koe karia koe ki karia si pe ku whakatata ngau hi pe koe karia ake ngahi nau kau ku ka koe ki mōtolo hange koe lea koe kau papalangi koe ki mōtolo o e karia whakatonga koe iau kulotonga whai he taimini hono whai hono whakatau kei hono whakamatala I ki he kau whakawhe ai karia oku mui ato e pewhoki e tau kau whaita I loto ai ke tau kau whakatahai I he mui atu I he aahi ko iai ko utau iai I he taimini nau ki I whoroa e nau tuu I he karia pau pe whoko e taha whokeni o e ngahi tala noa maari e tala tupu o ngahi tala tupu whakaholo Tonga ko malo hinga whoki o Tonga ia ko e kau kaiwai ko e nanau wholaua e ngahi potutahi o e Pasifiki
Pe kai ngā tai ka kana tau te au atu whoki ke ngahi wheitu o atu, mama o atu. Aki pe ngahi karia koe ni. Ai au ku whai hono whama ala alam hono whakatau kei o ngahi talanoa o karia. E kuhi o ku mahu inga ia. E tau whaka kau loto atu ke he taimi ko ia. Taimi ni whokia koe puna wakapuna pe. Ko puna pe koe he hoa e taha hoa e ua ko ke au koe ki Nusila. Koe karia, na e wholau ia he lau wike. Nau wheao ai pia moe mama moe hopo kia. Na e hau whoke whoirea ko ia koe mama moe hopo kia. Me he ngahi wholau karia. He te whakaukau loto atu pe. Ka pau ku te ki i se lue pehe ki wholau pe me i heni ki pangai motu. I he waka lele ia, waka ono poni he taimini. Whewhea e ngahi whukaria koe he nau wholau he ngahi peau lalahi o e waha. Na e toi fuu mahino e nau maalohi au pito ai kakaitonga i he wholau tahi. E anga e nau wholaua ai ngahi potu tahi. Koe foi konga koe ni whahoko ai e misiu me. O ku mei mahalo koe wahe tolu e taha o e foi tuanga koe ni holo. Foi holo koe ni te fito o e holo whamanatu koe ni Salote. Te tau whafufua pe ki ai. Koe foi wahe tolu e taha nai. O e foi konga koe ia. O ku koe foi eria ia o ku koe misiu me I he taimini koe pia moe kumete. O ku whaariari moe kumete ai. Hene tuu ko ia. Kei whuki ke ongo mai ha tau reo me iai koe ata peu tau mātā ki ai. Pui tua ata ka pau ke mea mai ki ai ko korine asi fuko ana koe whaita ia e tak mamata ku. He mahale tok maha mo ngahi lai ata me pesi koe e tak mamata. Whaita a kori. Pea ku iloto ia ka koe kau tau wa upe mo tau tolu he tau mea whaita. Ke tau kau whakataha. I he aahi koe ni o kulotonga whahau ko he taimini. Ko ngai e tau whanonga koe e tau polokalama e tau tolu i he lolotonga ni koe aho ni aho whamamalahi whailonga i aho ia o whailonga ia koe aho ia mahu inga koe ia o e tukuanga koloa koe ni koe misiume. Pea toki hoko atu ki he ngahi nau. Toe ki iki ange whangi nau koe ni koe ngahi kato. Koe kari. Pe whoki ki he ngahi nau koe kari whoki koe tau pilo ia. Koe si mea i pe ho weiki pia lau ilo kia tonga kotoa. I he tunga koe kau papalangi eni koe kau muri o ku whai kohono whamatala ki ai. Ko ki wakai atu koe fumata weni a maui eni o asi he turiki. Asi ai moe ngahi kari o ku whotunga e kalasi ke heke hepe. Koe kari loa eni o asi koe turiki koe. Koe mata o koe maui o asi. Nane whai ake fusfonua. Kai ke koe ngahi whaari ia o kei hoko atu pe ia he taimini. Kai pita tau pe kei whakarerea whilo atu pe heni ai tā me a mo DJ. Rorotonga ai ahi koe ni o whahoko ki he misiu me. Taka toki lava ia tok whairewa no whakakato atu. O e polokalama hange koe na ulawe ki ai e tau olunga. Pea tok whairea whakamalo. Pea whakakato rewa ai polokalama. Koe hiri koe ni hono whai koe ni hono whailonga i koe ni. Te au ku ia rewa whainga maari e. Ua rewa whainga maari e ki he tau pepe ke kakai whanua. Ka pau ku ia ha whainga maari e ki e ewa mai hataha ke whaiha mamata ki he ngahi koloa o misiu me. Ka ko pau pe whoki ke whetutaki mai pe ke whaha whotutu ki ai. Pe whoki ngahi ako. E ngahi ako e lava pe moia ke whaha whotutu. Ke nau ahi mai. Ai ko foi whainga maari e koe ni ko pongpongi mo e whalaite. Ai ko tua pule lulu mo e whalaite.
Koe foi ongo foi aho ia e whainga maari e ia ki a whai ha aahi mei tua ki he misiu me. Rolo tonga koe ni hono whailonga i makehe o e aho whamama lahi koe ia o e misiu me o kau atoai a tonga ni. Hange koe ia koe lawe koe katoanga koe ni. Koe tau eni e whango fulu a hono whamana tua whamama lahi. Tau ageni hono whango fulu. Pea ku tataki whamama lahi fokia e he kōsirio o e ngahi misiu me. Wei e kautaha ia pe koe foi sino koe kōsirio o e ngahi misiu me. Whawaha pure anga. Ko nau tolo nau mei tataki hono tokonia whakaivia ai ngahi polokalama koe ni i he ngahi whanua ku nau whakotuha nau misiu me. Nau fie whahoko ngau e ko ia i he netu koe he taimini e koe kutuipe koe ne tu he taimini ulahi pe ngahi koloa. Ka tau pehe o ku te kai pe ke fu wau e kakato katoa ngahi koloa. O ku fie mao koe ia ke whai aki ai teu i koe ia ngahi misiu me. Koe mo ngahi kupesi, koe ngahi nau a whawhine, ngahi mea kehe. O ku whai hono whaari ari i he misiu me whawhonua tonga kei hokohoka tupe. Aia koe whailoke ene taha ku te hua tu kai e whakawhe mo e kau ahi. Nau te hua tu kai e ngahi whanki i kolo aia o ku mahalo koe hui koe loki o ku tauhi ai. Kono ukai pe whoke whahinga maafana mo e whahinga moko o ku fie mau ia ke tauhi mau aki. Ai ngahi kolo a koe ni. Iai. Ai ku fie mau ia ke i he fo i maafana whiunga. Kai ke fu maafana, kai ke fu momoko. Foi maafana whiunga tonu. Ke tauhi aki ai tunga o e ngahi koloa. Ki hene tunga lelei taha, ki he fuoloa taha. E ala lava ke tolonga ai. Pea kua si iai be foki e kau tau kei vea he tau potunga aue. Wa a koe ni unau. Whahoka ngā aue koe ni. Whata tau peke ngai whia mao koe ia. Iai pe ngahi i misi tā. I he misiu me. Heu kai ngata pe ngahi koloa. O kai mo ngahi i misi tā. Ngahi koloa ke he koe ia. O ku whaari ari i he misiu me. Konga ia e taimiri. Hange koe lawe. Koe ngahi koloa mahu inga ni e lava ke tauhia hoka te ngahi lau tau. Koe ia maulolo tonga mea mai pēki he whamafola hanga tonu koe ni. O kui he holo whamanato o kuini Salote. Koe aho whamama lahi eni o e ngahi misiu me. Pea koe kua lava e polokalama e konga ulake e polokalama. Kono whailonga i o e aho. Koe taimini, koe mea tu e whakawhalanglangi mo e kau whakawhe. Ki hono aahi. Pea koe aahi pe. I he ngahi koloa ku tauhi. I he tau misiu me whakawhanua a tonga. Tange koe whamatalana tau whanongo ki ai. Koe ki whakari ari koe whai he ni mono tau he ni whakataimi be. E ki tau hi whakataimi be he ni ka te whoki pe ia he koe uraki misiu me koe nai whakotu i he ni whakawhanua. Nai whakotu pe whokia i he senta whakawhanua i tofoa. Senta whakawhanua i tofoa. E hui whoko taimi ni au kukei iai pe ai wharearea o tonga. I he senta. I hene pe he koe ne whai pe koe mau e ngahi whotutu koe ia ki he
ngau e wharerea ki o nau ngahi langa fo'o koe ho nau ofisi mo nau whare ki Halavuna e whairewa hano sio ke toi whetukutuku pe e tau ngahi koloa koe ni ki e senta whakafonua ki to foa ke nofo mau ki ai ai misiu me ai kone tu ia tau ki whanonga nge ki he kau tā mea koe ni ai takmamata hoko atu pe ai ahi ia te ngahi koloa koe ku whari ari koe whangi whawahavaha mapa pe Tongatapu o Porinisia e whetapaki o hange hauhila. Tongatapu o Porinisia e whetapaki o hange hauhila. Mahina hopo I e langi na whitonga ulungi ai a tonga kotoa palani te tapu Porinisia e whetapaki o hange hauhila. Koe konga ia tau porokalama tau whanonga moia he taimini o ku kei whakahoko ai aahi o e misiume I heni he horo whamanatu o Queen Salote koe ahoni age koe ia ko tau kau whakatahai he porokalama mo e o wau ko whahoko koe aho whamamalahi ni o ngahi misiume pau kau atongani I hono whakailonga ia I o e aho koe ni ia koe ia I o tau whanonga I he lolo tongani kei me ato e ekminista o e takmamata pe whoke put ngai ki muri e whekita mo e loa uto e kamanu pea mo e kau whakaafe o e hoa o e ahoni ki he misiu me ke whai ahono ke whai e mea ki ai I he ngahi whakari ari ko ia o e ngahi koloa oku I he tau misiu me te hange pe ko ia ko tau
lau ilo pe kia i ngahi koloa mahu inga a tau tolu Tonga talai ho tau tulu tala tuku whakaholo pe whoka tau ulunga ngā whakafonua o kia e tau ngahi koloa o ku mahino me iai a e tala ho tau fonua we ngahi tau wala kalas keheke o ku whakari ali ai pe whoki ki he ngahi awhioanga o e taloni o ku whakari ali ai pe whoki ngahi pō vai ko ngahi kato ko ngahi koloa keke hange pe koe nā tau o si whanonga mai ai mohono ngahi whakamatala o ona o ku ihe misi ume ia hono ngahi whakamatala o ngahi koloa koe ni mo ngahi nau koe ni pai aha mo toki whainga maari ata misi ume ke whaki ewa ki ai e mo toki mahata tonu pe e ngahi koloa koe ni e koe ngahi koloa heni o ku motua ai tau hunge ngahi tau lahi au pito ai motua o ngahi koloa koe au ku tauhi heni koe au ku perengesi au pito ene nofo i he misi ume ko hi ko hono mahu inga pe mo fuoloa alu pe foke taimi ko fuoloa nge ko hino pe ki i tunga perengesi ange ke ngā ue ki aia natula pe mau au ku whai pe hono whenga i pe hono mono o ngahi koloa ni ke i he tunga ha lele i pe ke anga o mamata kau kai ngahi koloa ni ho ke kakato pe ia ke tunga lele i au pito pe ia ka koe whai e whenga ke i tauhi pe ke fuoloa taha e ala lava ke whai a ke hano tauhi. Kei kona uki lawe ke ane nai kuna wa umai ke he aahi e taimini ke he ngahi konga koe ni o e ngahi tauwala. Ngahi tauwala ke ke. Wai e mahino pe e tau ngahi kātoa ngā whakafonua a tau tolu o ku kehe pe tauwala ia ko e tauwala pe ia ke tui. E hao ki kolo. Pau ko hao pe a koe ki kolo whai hao whakatau mo hao takamilo holo ai ke he pe hono tauwala o na ia. Koe pe tauwala ia ki he lotu ke sapate. Koe tauwala ia ki he putu. Koe tauwala ki he mari. Koe tauwala ki he whai aho. Koe ngahi tauwala ke he pe. O toki kalas ke he pe foke ngahi tauwala ia. Koe tauwala koe ke he putu. Toi whakalasi pe ngahi tauwala ia putu. Koe ngahi tauwala pe ia ke kakai koe maheni ia mo e kainga. Koe pe tauwala ia ke nau tolu e tautonu ki he putu. Tauwala kauriongi, tauwala pe ia whahu. Koe ngahi kuhinga pe he hange pe koe ko silau ilo pe ki ai kakai e whanua. Ka koe ko ngai o kuia he taimini. Ai whakari ari. Koe ngahi tauwala mahu ika. O ku whari ari i he tau misi ume whawhanua a Tonga. Malu ia i he waa koe ni o e tala tuku whakaholo mo e ulunganga whawhanua i he potunga ue o e takumamata mo e wholau ewa. Ako iau kei whakakakato ato e pe ai a hono ahia o e misi ume whawhanua e toki whakakakato ai e ngahi tawhaki ko ia o ku tau kau whakatahato ai e houani. Whawhine o api e pe ngahi kolo ai a tangata e pe ngahi kolo ai ai kau whine mui ngahi kolo ai kau talavou e mei whakakalakalasi pe he pe anga ko ia o hange koni ko ngahi kato ko e
ko hono ngahi mea teu o ku lawai a whaali ali heni i he lorotonga nia i he misiu mei. Ngari ko ene kakatoia ai hono ahia o e misiu mei. Ngai momeniti me heni foki hifo e kau whakawhi pea hoko atu lewa hono whakakakato e polokalama ko i ni ku tau kau whakatahatua he hoa ni aia ko e toi mai he polokalama ko e tau olunga ko e lea whakamalo pea mo e lotu tuku ai ko e toi ngai e polokalama utoe. Tau kei toi pe, ko nau ki hu hake pe o hu hifo ke loke ta. Ko e loke eni o ku iai ko e ngahi kupesi. Ko e ngahi kupesi whakatonga eni o ku iai. Pea o si lau ilo pe foki e inau tauria ku tau tonu ki he ngā ue koeni ki ngahi kupesi ki he taulanga ngā pea mo e koka a ngā pea mo e ngahi kupesi ko ia. O toki whai foki a hano tā ko ia ki he ngā tū e whai aki ko ia hano tā whakatātā ki he ngahi lai tutu pēr toki whai rewa hano vari aki e ngahi hange koe tongo koe ngahi mea pehe ia e pe moi ki i whare ai koe ngahi whaunga whare whakatonga o ku whare ali moi ai i he ngahi whanki i mō dolo pe whanki whare i iki ka kohono ngahi halanga whare o ku tatau pe mo ngahi whare o ku lalahi ka ku whau i he whanki whare i iki ke hao ki loto ke misiu me ai ko e whare whakatonga ia pe mo loto o ku loto ia o ku mahino pe mo no ngahi wahe o loto i he whare mo no ngahi whotunga e whare pe ku pehe ai hoko atu koe ni o e ahi he taimini. Me ko foi ngahi foi loki lalahi eni e tolu eni ku whai holai e ahono ahia. Ku me ko ngahi loki pe mohono ngahi nau te nau nofo whakataha ki loto ai. Ngahi tapa i ngā tupe ku whai ki ai hono tā ngahi whakatata o e ngahi ngau e koe a whawhine. Ai koka a ngā, ai lala ngā. Pea mo ngahi kupesi, hange pe koe nuku tau mea ki ai, ai manulua, koe toke lau wheretoa. Koe ngahi ai whata mo ngahi ala mea pehe. Koe ia, te ngahi momeniti me hen te tau whoki fo tau tōluia ke hoko atu. E tau whakakakato e polokalama koe ia o e houani. Ai koe hange koe na tautou whai peho no lawe ki ai toki e toi whakakato at pe whoki e tau MC se mistongia e toi ngā koe tau polokalama ka koe whakamalo e whai pulupaki moa laika ka koe lotu tuku e whai pe moi e whai whikau latai muri atiola ka koe whakakato ia o e polokalama ko ia mo o wau ko tau kau whakatahatu ai i he houani ahono whakailonga i ko ia o e aho whamaman lahi ko ia o e misiu me
Hoi a koe nuku o kakato, koe nuku o whoki mai e whakawhalangi mo kau whakawhe. Ke hoko atu ai polokalama mono whakakakato I he houani. O whaketolona o tuputupua ai hau hoku malu I whanua E hina mosi ni lauke ake I e whakaoe o tu wherenite Ka makotangi tako e pae O kukei tu upo e lauke Ua lahi a e whalau more E tau te fua ani motu e Ke kamo ni e a koe Ai ki whakangari whiwhine E tue kai whiwhi O koe haka I langi tau haka e O whaketolona o tuputupu Ai hau o kumalu I whanua Kore pē ke tau hoko atu ai pē, e tau polokalama, pē ko e tau konga hono hoko whai ai ki I whame ite, ko solo dance performed by Whane Whakaosi, one of the staff Ministry of Tourism, and the string bands also staff members. E tau olunga a whane I he whau, taha ngahi whau ala ko ngā whanua, tahine ko kun Salote. O ku iloa pē ko kātinia. Kene whakahauka tua e whane, a e tau olunga, mā ki tau tolu, I he houa koe ni. Malo o vito. Whane ni o kuiroto. Taki mai e punake pē e takumamata e koton siare. Mea mai pehere te o ko e teunga ko ia e pewhine taolunga ko e ngai kia peka ku hina hina ko tāpe kia sila Tonga. See you.
taha fo beia o e tau ulunga fa fonua a tau toluia ko whakapare. O e mawhana o kunehanga o whakatupu ai e mawhana pe whakapare. I he tai mini ko e tau ulunga o ku whakahoko pe o ku holo I Tonga I pe mo e whakapare ia I he lolo tongani. Ka ko e CEO wene o ku ne toe mawhana ngei a tula whare. Ola te pege mo puna ke kotoni siare o na tula whare pe mo CEO me he langi tua o e tau ulunga. Pamalo atu ki he kauta mea masani, pe pehe foki ki he tahine tauronga o e houa koeni. I he whameite, mahari, aene mahari e pe mone toi whakamawhana. O kou whawhalanglangi o kou loto pege whai whakamalo ia houa koeni. Ai si whahinga o nau kei lau maari e mai I houa koeni ka ko kinau tolu o nau hanga whakatolonga mai ngahi ngā au e lahi o tau whanuani I houa koeni. Pea kou fia lahi au bito I koe toko tolu heni ko kau living custodian ia o ku tau I heni mo kinau tolu houa o ku tau iai. Pa ko loto pege tau ange mana tolu ha pasi. Ko e uluaki ko Lady Tuna Fie Lakepa, ko e ko tuna o kai ke sola ia, ene pou ki he langa ngā au e koe ni o kwhai mai misiu mea whanua. He has been invited to some international exhibition and also conferences to speak on tapa making and mat making. Also, I want to
acknowledge Lesieli Tupou. Lesieli have very rare skills of making kato mosekaka. Kato mosekaka is made of coconut husk. And if you make a small basket like this, it will take you about 2 to 3 months to complete it. It's very tiny, stranded from coconut husk. And also Sione Maile, Sione Maile Seni. I want to acknowledge Sione Maile Seni, his contribution and work. Neongo Oku is still very young, but his talent is whakaofa o pito. Malo o pito Sione. Kore ke tau pas ko doa ke toko tolu ko ia. E ke toi whakaloloa te hoko atu ke he tau polo kalama. Ko konga hono hoko ko e rea whakamalo, e whakahoko atu ia, e he tare kita o e waanga whakafonua, pea mo e kolo atu whakaholo. Water thanks will be delivered by Mr. Mrs. Pulpaki Ika, Director for Culture and Heritage. Thank you. Tap ki e awhio ai o tua I ho tau Tonga. Whatap ki he hau e whanua tamatu I King Tupo Wono. Whatap ki he tahine kuini naspau. Whatap whoki ki he tama pilinis kalauni uluka alala. Kai umaa aha mohiofo. Whatapu ki he whawhe whalanglangi o e aho whamamanlahi o e uawhe uoua ki ono whakailongai o e mau inga o e misi ume. Ko eik minista ki muri, ko eik minista I peia a e tak mamata pe mo e wholau ewe ewa. O na bol whekita mo e loa uto I kamanu. Pea kou kore ke uhu whanga I he tala whakatapu kakato kua au whaki, kai ata ke u whakakakato atu mua ai lea whamalo o e pompongo ini. O tau whawhetai ki o tua mafi I ene lava o tauhi mo whakaau hoko ai palani nei whai e tangata. Ka koe whainga maria o e aho koe ni, ke tau whatahataha mai ai, ki he holo whamalatu kuin Salote, ke whakailongai ai tahai aho o e tau koe ni. Pehange koe kaweinga kua whai hono mea aki, e whawhalanglangi ka mai lea tartari o e aho koini. Ai iwi mawhai o kumalawa ke hanga e he misi ume o whakakakato I tongani pe I he o pefoki. Ek whawhalanglangi ko e koloa ia o e ahoni ko e tahaeni o ngahi polokalama ai potungau e tak mamata. I hono whanofo ko e ek minista potungau e ki muri, kai umaa e potungau e tak mamata pa mo whalau e vewa. E tu uia I historia. Malawa ke hoko ko whawhalanglangi I he tau pēne ua hono whailonga I tongani ai aho whamamalahi o e misi ume. Ko ho mea I he ni ko e tāpuaki mo e whakoloa. O malawa ke whakamahino ke te mautolu ai poupou pe mo e tāi mua o ku ke whakahoko
ke tānaki e koloa mahu inga e whonua. Pea tauhi i whare koni. Hange peka ho mea whalote lai i he aho ni. O kui ai ane awhi. Tu ungai e koe ni, mo lolo tonga ni. Pea kuhanga e he tala noa ko ia o awe ki tau tolu ki e kahau. Ko e tai maari e anga ia o e hako tupo e whonua ka umaa a e whanawako i whonuani. E malawa ke whakafoki e nau whakaukau. Ka Paula e kai ai ane awhi mono aho. E kai ke tau wao ki rolo tongani. Pea e kai te nau lava ke a uai ki he kahau. Ko ia o ku whonu ho mauloto i he fia i ho mea heni. Neongo e tau lua e ngahi whatongia ko ui koi ki ai ka tau te whito ke hongo potu ngā ue lalahi ko e ni. Pea mohono whakawhehoko taki ki tau tolu. Pea mo ngahi pule anga muri o mau whamalo atu. Pea mau whatua merie ki e taunga o tau i he futerie. Ko e kamata eni. Hono whakailo atu ai mahu inga o misiume o i kai ke ngata pei he kakai i tongani ka i he o pēwhoki. Ko ia o whakahoko tuai e whakamalo ko e ni ki he wheitu una. Whawhetai whoki o hange ko ia ko whahoko he MC hono whakailo ngai. O ki nau tolu ko nau pou mai i he whetaki ni mai he ngā weni. Hange ko ia ko leiti tuna whila ke pā, pe he whoki a lesieri tupou ka māsione mai leseni. Whamalo he mautaimi. Ko whiawhia whoki ke whamalo ia, ai ki nau tolu o kau ampastoa, ka mai kau tala whikau lahi, a mei muri o nau whaiwhatongia i tongani, i he lava ke nau mea heni. So our sincere gratitude to all the diplomatic corps and the representatives of the foreign missions here in Tonga for availing yourself to attend in marking 2022 International Museum Day. So we've kindly noted this is not the first time you have been continuous visit the museum and provide relevant assistance as we always requested from your various offices. Whiawhia whoki o whamalo ki he whaiwhekau pule o e wahenga kolomotua, whaiwhekau lataimuri atiola, whamalo hono lotua ai whatongia o kuwhai. Pepehe whoki ki he kauwhawhawhonga me he komiti talawhawhanua tonga, tau kauwhataha mo ki nau tolu heni. Pepehe whoki ki he kauwhawhawhe o no kotoa, pepehe whoki he taki o ngahi potu ngā ue e pureanga. Whamalo atu he tau kauwhataha pea mo TV, i hono whamawhola o e polokalama ko e ni, ko inga ke hau taki atu ai mahu inga o e ahoni. O i kai ke ngata pei e kakai e whonua ka ki he o pe. Pea pehe whoki o tau ka inga, pea me i toke lau mamao, me lolo halai walu, pehe ke whanga i si. Pea pehe whoki e taulanga nā whanua. Ko whamalo lahi atu, pe hange ko e mea ko whaloto lahi ko whai he whawhalanglangi i he ahoni. Ka pauna e kai ai ane awhi, he kai ki ai ahoni, pe kai ki ai kahau. Ka koe poupou o mou whai, o tau whetaki nima. Pe o hange ai ki ngau e koe ne o whai, koe tenga i musita. Neongo ene CCI, ka e iai e taimi, e hange hawhana fotu, o hange ko kao motofua. Pe e hiki ia i historia o e whonuani. Neongo hono whai ngataa o e aho, pe mo ngahi
Mahak whamamalahi o to whangai ai o tutongani. Kau tau whakataha, pia moe lea ko sihova ho tau pāle tua, ko ia ho tau whakamalumalu anga. Tau whamalo i he ne tofahala o kuwhai i he koe ni pia moe kahau. Tala monu atu ke ngahi ngaue, hono kotoa pe o amanaki he kahau. Pia moe ofa lahi atu ke te mou tolu, lewa e whahohaa kau tatau atu. Before we move on to our last item for today, I'd like to remind after our closing prayer, there will be followed our Tongan national anthem. And after that, I'd like to ask guest of honor and also for the diplomatic course for a photo session, please. Malo obito. O kore, whakawhi i heni, ai tangataki whai whikau, ke whakamore o whai lotu tuku mā ki tau tolu, he houa koen, malo obito. Ke tau lotu, o tua mafi, mau whakawhitai atu, o ikuna ai kātoanga o Iahoni, mau whakawhitai atu, ko e whakawhalangangi, e minista ka mā e kau whakawhito toa pe. Mau whakawhitai atu, ko e nima mea o ginau tolu, e kau whiwhini, kau tangata o Tonga. Mau whakawhitai atu o tua, ko hui ko e aho o e misiu me whawāpurianga, ai mawhai pe mo iwi, ke whakahai ai mo whakatolonga, puke ai ai tala ho mauwhanua, pe au mau whakawhitai ai ki ho awhio. Pea koe kerese ai ko sisuklais, o whalahe o tua koe tamai, whiohe lau maari e maan on. No mau whati mau tolun ko toa peia, tai ngata, pea tai ngata, amen. The course, you can enjoy your refreshment while we will arrange for photo session, please. Koe kakatoia o e hauau, pea moe polo kalama ka kohono whailongai, o e aho whakamamalahi koia o e misiume i Tongani, e whahako ia me he misiume whawhanua a Tonga i he taimini me he horo whamanato kuin Salote, whakawhakalangi ko e ekminista pe o e potunga ki muri, pea moe takamamata, whekita moe loa utoi kamanu, pe whoke kau whakawhe, mo ki nau tolu nā tau kau whakataha i he polokalama, CEO e potunga ue, sione moala mafi, pea moe kau ngā ue, tau kau whakataha toi pe i he whaiwhatongia o e hoani. Eke, tatau atoi pe, me he horo whamanato kuin Salote, whaiwhatongia te tau live stream e whaita, tu pourea pe fokia haripate ki sina mo whatarewu tui fua. Pea mo e tau teknikare he tau retio risa te tohi. Mo e motua whahoa a, meri e lau manu mo mea.